Meghalaya TMC kawan Rashapi ya mai kan anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam habo kini kisan sinem manwan berkum juru ban ajing era pisa ka belong siajar dikasi benai kata khat arjar dikasi sinem ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam hakane ka ap nyo trek urumphang jan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC Modi. BJP. Because I'm done with the leaders who don't care. Now I want a leader who cares. Wherever they come into power, they change the landscape of the state. Lada, Umudi, Ulak Ban Penrai ya ka Gujarat, Kumjuk Hiru ya ka Meghalaya, Ulak Ban Penrai. Stephen Mukim kertong jong ke NPP na Amlarem constituency ula penlong ye ke jingelang pat ba ha ke snong nong talang ha ka arpo artarik ubnai rempang arhajar arpulai ha ke ni ke jingelang ki pat ba na keleng ke Amlarem kilawan ban ye shimbenta bat ban pen i ye ke jingbon pat khanang ban kring ne ktik ya ke jingmut jing perkhan jong ki nong them ha ka thai nong talang uba Stephenson Mukim ha bakren ke jingelang ula ong ke NPP kan khur ye ke jingjop ha ke ni ke kenti Lara pet jika jinglong jingman kesan hima sima. Mereka kecil, hanya Stephen mungkin dia kan suai ke celia, dia kan suai ke rentali ni, kena tu ke beli ke Chomstay. Ke beli ke Chomstay. Mereka ni kan apa? Terai. Ustaz tu cuman biru dia ke jingjop. Jadi dia itu, orang kaya, tiga ada puan terateri. Sok darati, som kamuk si mohor pui, tiga dor jong kekot, kesempur jong masti. Terbayar itu, pipang justia, kubur pada si jang. Sesuatu ada di bersama Kapura hanya parti NPP. Cuma benci hari. Parti NPP tidak berhenti, cuma the absolute majority. Udah konsumsi cong ini. Turun pada parti NPP cuma cupung gua agar warga cuai cupung gua agar malu berkacua agar nang salah atau agar nak terpanai jadi apa nak cuai rumah agar yang lesen cong cong parti NPP di bawah state PMDC judi jak konang lagu mengkali orang pang cong nong tulang borok kami anong tulang Stephen penuh kami mana tulang tulang anda kena kejunya per pri ini cong kita musibah siai borok kan serenam konsensi dia cuma siai yang sama berdua hak serenam konsensi auto itu siai yang sama cong kita Hansu tu berkelada. Mau ke agak parti kejalan mau cuba uji dia saya kena uji dia pensok pensain ada dekan macam dia tuan ni tidak terpacur hai gaya program terang sesar alat hanya dia election dia ada ada kalai dia kawat kepentingan ada kaprah kawat kepentingan pensesar hanya joai dengan terang mendekat celong betul joai anong tenang setiap macam dan lupa tu celong tenang mengecara apa cuma kuat celong tenang ucap mengecara kapilum di bawah setiap hal kami ubah setiap mungkin jual suruk di rumah mungkin kandung celong tenang cuai nama iya ina dapat ke ada tentang itu mulai kau nak sekali untuk kata Stephen hamka menghawa mas Stephen mungkin nama tentang dia nama dok permengumpul orang ini benar mas Stephen keselak orang dua punya waktu ya andai kata bayar situ ni apa dok yakinan ni siruk berkat ibarat semua berkal yakinan ni ini mereka akan berprogram. Wah, itu yang kuat bersama.
Ane kecilme agak cenong nong telang tok survey. กับมิคาเลีย TMC กับวันราชพียกับไม่การอันดากับ TMC กันท้าวสการกับมิคาเลีย TMC กันเป็นมีไล่ลักตลีกิกรรมฮับกินีกิสันสนามมันวันบัดกุมจวรูบันอาจิงรับพิษากับลองเชียจาร์ติกาชิบนายกตาขัดอาร์จาร์ติกาชิสนามกับบารอกกิสัมลากิบัมปัดดันยกับกำกระจำ Hakane ka art penyo terek urempang, John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Modi. Modi. BJP. Because I'm done with the leaders who don't care. Now I want a leader who cares. Wherever they come into power, they change the landscape of the state. Lada, Modi, ulak ban penrai ya ka Gujarat, kumjuk hiru ya ka Meghalaya, ulak ban penrai. Corruption in Meghalaya is too high. Look, the condition of our road. Power cuts every day. Ariel, look at the healthcare system. Look at this city development. Where is the money going? BJP. Modi. If Modi government comes, then development automatically will come to Meghalaya.